Skont stħarriġ mill-Europe Startup Nations Alliance li sar ftit tal-ġimgħat ilu, Malta klassifikat fir-raba' post fost 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea bħala destinazzjoni ideali għall-startups. Il-ħamis u l-ġimgħa Malta tellet L-Istartup Summit illi offru opportunità unika lil kumpaniji startups sabiex jiltaqgħu mal-investituri u jkollhom iċ-ċans li l-ħolma tagħhom jiżviluppawha b'mod li tkun kummerċjalment vijabbli. Bosta kienu l-kumpaniji li daħlu għal dan is-summit, fosthom kumpanija Maltija tal-ipprintjar 3D li mħuħ warajha huma koppja li daqs 5 snin ilu ħallew l-impjieg full-time tagħhom u daħlu għal din l-avventura. Qalu illi għall-bidu ma kienx faċli sabiex sabu saqajhom. Kellna l-printers ġod dar tagħna stess, kellna 10 printers fid-dar jaħdmu fil-ħin kollu. Imbagħad ma' żmien imxejna l-ewwel morna garaġġ żgħir u issa qegħdin ġo fabbrika u għandna 3 solari bil-printers għaddejn. Printers għandna 200 bħalissa, imma għandna l-ħaddiema wkoll aħna bdejna konna jien u r-raġel biss imma issa għandna 10 impjegati. L-ewwel il-klient jiġi bil-problema jew bl-idea, aħna niddisinjawha għandna designers tagħna, u mbagħad id-design nieħduh fil-printers u nislajsjaw jgħidulu. Nifidjah fil-printer, il-printer jipprinta using recycled plastics, naqlaq minn fuq il-printer tuħ il-klient. Iżda għal dan is-summit ma kienx hemm biss kumpaniji Maltin jew kumpaniji barranin ibbażati f'Malta, bħal din il-kumpanija Portugiża bbażata online fl-industrija tal-moda. We're doing a fashion e-commerce solution for fashion businesses which own their own e-commerce platform or they place on marketplace. What do we help them? We help them to prevent return and cart abandons before they can ever happen. People return clothes for 2 reasons. Basically, it doesn't match their wardrobe, they fit, skin color or height, or it doesn't fit their size and match their wardrobe. We help e-commerce platforms to reduce returns on 10% because basically they lose more than 20% on their revenue on these returns. TVM News tkellem ma' diversi kumpaniji oħrajn illi il-koll qablu li summit bħal dan jiffaċilita l-konverzazzjoni bejn l-investituri u l-innovaturi u jgħin sabiex jiffurmaw kollaborazzjonijiet ġodda.